plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin.
Eccoci qua al termine della partita tra Maximilian e Outsiders, terminata con il risultato di 3-4. Siamo qua con Egidio Moschetto dei Maximilian e con Antonio Aloisio degli Outsiders. Parto con Egidio Moschetto. Siete partiti benissimo, 2-0, poi crollo fisico, cos'è successo? Ma siamo partiti bene, ma secondo me abbiamo perso un po' la partita sotto gamba e devo dire che gli avversari hanno meritato e soprattutto abbiamo trovato davanti un grande portiere. Secondo me il migliore in campo, ha fatto una grandissima partita e gli avversari sono stati intelligenti poi a far gol, diciamo, e a concretizzare le loro azioni sicuramente. Hai detto bene, un grandissimo portiere, grandissimi interventi, però nel secondo tempo qualcosina in più poteva essere fatta. Sì, devo dire che un calo fisico c'è stato. Il caldo tra l'altro si fa sentire, oggi ha fatto un po' di caldo infatti, diciamo che l'estate è arrivata. Ma a prescindere da questo, ripeto, secondo me la differenza l'ha fatta il portiere. Anche gli avversari hanno giocato bene, soprattutto in fase difensiva, si sono chiusi bene. Noi abbiamo sbagliato tanto, ma devo dire voto 10 al portiere, complimenti. Ok, grazie a Moschetto passo ad Aloisio, autore di 2 reti, le tue sensazioni. Secondo me loro, partendo il 2-0 avanti, si sono un po' fermati e quindi hanno un po' mollato. Poi noi siamo stati fortunati e bravi a trovare il 2 pari, fine primo tempo. Il nostro portiere è stato fenomenale oggi, belli interventi. Loro poi, come dice lui, sono calati molto nel secondo tempo perché magari confusione, in svantaggio di 2 reti. Però è stata una bella partita, loro veramente ben messi in campo. Siamo stati fortunati, bravi, bravo il portiere. È andata bene. Peccato per il nervosismo nel finale. Sì, il nervosismo nel finale è una cosa che a me personalmente non piace perché sono la persona più calma in campo e l'hanno visto anche gli avversari, però ci sta, il carattere di ognuno è la cosa fondamentale. Va bene, grazie mille. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses. Enfin.